Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Depite uhagarariye Bukoto w'Uburengerazuba na meya w'akarere ka Ruwengo bafatanye mu shati bararwana imbere y'intwa ya Kampala bapfa ko buri wese yashaka kuba ari umwakira. Mu mafoto ari mu binyamakuru bya Uganda hagaragaramo meya Ibrahim Kitata na Depite Muhammad Muyanja Sentayi. Abasirikare bari hagati bafatanye mu ijosi buri wese ngo yashaka kuba ari we uhikaze Madame Minsa Kabanda uhagararira umujyi wa Kampala muri guverinoma ya Uganda. Uyu mugore ngo yagiye gutaha ibikorwa byagizwemo n'igisirikare cya Uganda birimo kubaka amashuri n'ibindi bikorwa remezo. Aba bagabo umwe Depite undi meya w'akarere ngo byatangiwe n'abatongana abantu bagakeka ko ari ibisanzwe kameriza kwanga barasingirana. Ikinyamakuru Daily Monitor cyenswe ko abategetsi batigeze biha kabanga bagunaguranye kugeza ubwo bashaka kumutura hasi nawe abari aho bose bumiwe. Iyi nkundura y'abo bagabo ngo yatumye abashyitsi bose bagwa mu kantu ndetse abasirikare babirukana iki gikorwa nyirizina cyagombaga kubera kandi rero bari kwakira abashyitsi babasaba kubanza kumvikana bakabona kugaruka. Icyo bapfaga abantu bakeka nuko umukuru w'akarere ka Ruwengo ngo abaherutse kuvuga ko aziyamamariza kuba depite uhagarariye akarere ka Bukoto w'Uburengerazuba mu matora ari umwaka utaha. Nyamara bombi ngo basanzwe bamwiceka rimwe riri ku butegetsi NRM. Minisitiri wa Kampala Madame Minsa Kabanda ubwo yarafashe ijambo yagaragaje gutungurwa n'ibyo yabonye ariko gaya cyane meya w'akarere kuko yavuze ko depite we mukuru agomba kumwakira nta mpamvu yari gutuma meya birwanira kandi abizi neza ko ariko protocol ipanze. Uyu mugore yavuze ko ajya kubona ko abagabo bari burwane yibonye akihagera kuko ngo depite yamuhaga umukono amuramutsa. Meya yaje akamusunika mu rakari hafi yo gutura umushyitsi hasi ivuze ko amajwi bayangije nta muntu uzatora abayobozi batiyuha. Meya w'akarere ka Ruwengo yaje kuva ku izima asaba bari aho bose imbabazi ku myitwarire mibi yamuranze. Yavuze ko bitazongera no depite we kuko bari bamubwiye ko ari we mukuru wagomba kwakira minisitiri wa Kampala. Yasabye ko abanyamuryango ba NRM bashyiramo bagasenyera umugozi umwe ndetse anavuga ko kuba meya ashaka kwiyamamaza aho asanzwe abereye umudepite atari bibi ariko yari kubikora neza atagaragaje urwango kugira yabikozeho. Gusa mu cyagaragaye nko kurenzaho abagabo bahanye ikiganza ndetse barahoberana mu gutanga ikimenyetso cy'uko bahanye amahoro. Hanyuma kandi abategetsi mu rwego rw'ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko bafite impungenge ko ihagarikwa ry'inkunga yanyuzwaga mu kigega USAID bikozwe na Perezida Donald Trump bizatuma icyorezo cya Ebola kiri muri Uganda kirushaho gukwirakwira mu karere. Icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa Sudani muri Uganda kimaze kugaragara ku bantu 8 ndetse ibinyamakuru muri Amerika byanditse ko mu barwayi ndetse n'abakekwa harimo abaturage ba Amerika baba muri Uganda. Ikinyamakuru CBS News cyanditse ko ubwoko bwa Ebola muri Uganda nta muti bugira n'urukingo kandi ko amakuru ava muri OMS agaragaza ko 41% by'abayanduri bahitana. Iki cyorezo ngo kuba gihuranye n'uko ubutegetsi bwa Bwana Donald Trump bwakuyeho inkunga z'amahanga n'amafaranga Amerika yajyaga itanga mu guhangana n'ibyorezo by'inzaduka ku isi bizagira ingaruka nyinshi ku baturage ba Uganda muri ibi bihe bahanganye n'iki cyorezo kandi amafaranga menshi cyakoreshaga mu rwego rw'ubuzima yaturukaga mu isanduku ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uku kuvanaho amafaranga kwa Amerika ngo byagize ingaruka kuko impuguke mu byerezo zikirwaga na Amerika ubu nta nimwe yahira kuza muri Uganda cyane ko abakozi benshi ba USAID bamaze guhagarikwa mu kazi abandi babaye abashomeri. USAID ivuga ko kuwa gatanu abakozi bose bakorera muri Amerika bazaba bahagaritswe ariko abandi bakorera mu bindi bihugu ku isi ngo amasezerano yabo azahita aseswa. Muri 2022 ubwoko bwa Ebola buzwi nka Sudani bwadutse muri Uganda abanyamerika bagira ikibazo cyabo bafashe iki gihugu none ngo kigarutse ibi batabikozwa ndetse ngo birasa naho nta n'icyo bibwiye Amerika ko icyorezo cyazagera muri iki gihugu cyane ko indwara yandura vuba kandi imipaka ya Uganda ikaba idafunze. Hari impuguke ku ndwara z'ibyorezo muri Amerika zibona ko iki kibazo cya Ebola iri muri Uganda bishoboka ko hari ibindi bihugu by'inshuti bizagoboka ariko ngo bishobora kuzatinda ikazaba yarabaye akasamutwe ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi hose ikaba yahagera mu gihe nta bushobozi bwo guhangana nayo bubonetse. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23 yashyizeho guverineri nta kivu amajyaruguru hamwe n'abamwungirije mu gace k'intara bagenzura. Itangazo rya Colonel Nangaa umukuru wa FC rivuga ko Bahati Musanga Joseph ari ugizwe guverineri w'intara. M23 yashyizeho uyu mutegetsi nyuma y'icyumweru kimwe ifashe umujyi wa Goma umurwa mukuru iyo ntara mu gihe igice kinini cya teritwari ya Warikare ya Rubero na teritwari ya Beni kigenzurwa n'uruhande rwa leta. Leta ya Kinshasa nta kiratangaza ku byakozwe na M23 mu gihe herutse gushyira guverineri mucye w'intara kivu amajyaruguru General Major Somo Kakure ubukora umujyi wa Beni wavuze ko agomba gufata Goma ahari ibiro bikuru bya guverineri. Bahati Musanga umwe warwanyi ba M23 akaba n'ufasha mu icengeza amatwara ryayo mu bice yafashe mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo M23 yatangazaga imyanya y'abategetsi bayo bari bamugize umukuru w'ishami ry'imari n'umusaruro. Bahati Musanga wabaye cyangwa se ukiri umujyanama wa General Sultani Makenga umwaka ushize byavuzwe ko yapfuye ubundi ko yakomerekejwe n'ibitero bya drone kicanga muri teritwari ya Masisi ariko nyuma yaje kugaragara mu mashusho ari muzima. Amakuru avuga kandi kuri itangazo rishyiraho Katembo Dariane Julie nk'umukuru w'umujyi wa Goma wungirijwe na Ngabo Desire nka za komune zigize umujyi wa Goma. AFC kandi yashyizeho abategetsi Mukadisi Nirera Helene bamugira burugumesitiri wa komine Goma Bikuru Christine nka burugumesitiri wa komine Karisimbi mu bakuru ba komine ebyiri zigize umujyi wa Goma
kuri Umusubonka burugumesitiri wa komine Kirumba iri mu majyepfo ya teritwari ya Rubero aho inyeshyamba zisanzwe zigenzura. Loni ivuga ko M23 ifashwe n'u Rwanda kandi yungukira mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu birombe byo mu duce igenzura, cyane cyane koruta yo mu birombe bya Rubaya biri mu bya mbere binini ku isi bicukurwamo koruta. M23 ivuga ko ibice ifata itabigamije gucukura no gucuruza amabuye y'agaciro kandi hakana gufashwa n'u Rwanda. Muri iki cyumweru Perezida w'u Rwanda Paul Kagame abajijwe na CNN niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo Kinshasa zifashe M23 yashubije ko ntabyazi. Hagati aho Perezida wa Muri yategetse umugaba w'ingabo y'iki gihugu kwitegura kuvana ingabo ze muri Kongo Kinshasa nk'uko biri mu itangazo ryasimwe kuri televiziyo ya leta. Ingabo za Muri muri Kongo mu butumwa bwa SAMUDRC bw'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC. Iri tangazo ryavuze ko iki cyemezo cyaca kwera kigendanye no kubahiriza itangazo ry'agahenge ku mpande zirimo kurwana. Gusa iryo tangazo ryatanzwe n'uruhande rwa M23 gusa. Gucyura ingabo za Muri bizaha inzira ibiganiro biteganijwe byo kugera ku mahoro arambye nk'uko iryo tangazo rya Muri bivuga. Perezida Chakwera ari ku gitutu cyo kuvana ingabo muri Kongo nyuma y'uko abasirikare babo bagera kuri 3 bishwe mu mirwano yabereye i Goma ndetse no mu nkengero zayo. Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania nibyo bihugu bya SADC byohereje ingabo muri Kongo Kinshasa gufasha leta guhangana n'umutwe wa M23. Umubare nyawo w'ingabo Malawi yohereje mu butumwa bwa SAMUDRC ntabwo uzwi neza. Mu ntangiriro z'umwaka ushize umuvugizi wa leta ya Malawi yabwiye ibinyamakuru byaho ko iki gihugu cyohereje batayimwe ya gisirikare muri ubwo butumwa muri Kongo Kinshasa. Icyakora bitewe n'imiterere y'igisirikare cya buri gihugu, batayimwe ishobora kuba abasirikare bari hagati ya 300 n'igihumbi. Nyuma y'umunsi umwe M23 itangaje agahenge, imirwano yongeye kubura kwa gatatu muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karere. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko amasoko atandukanye yabyemereye ko agace ka Nyabibwe kari mu birometero 70 ku muhanda mukuru uvuye Bukavu Goma kafashwe na M23 muri iyo mirwano. Patrick Moya yavugira leta ya Kongo yatangaje ko inyeshyamba za M23 zo zarenze ku gahenge zatangaje ubwazo zigatera ibindiro by'ingabo za leta. Uruhande rwa M23 ntacyo ravuga ko ibyo byavuzwe na Patrick Muyaya. Ku muhanda uhuza Goma na Bukavu hafi y'ikiyaga cya Kivu, Nyamibwe iri ku ntera irenga gato kilometero 20 mu majyaruguru uvuye muri santere y'ingenzi ya Kavumu ifite n'ikibuga cy'indege, nayo iri ku birometero birenga 40 turutse Bukavu. Naho ubucamanza bwa gisirikare bwa Kongo Kinshasa bwashyizeho impapuro zo guta muri yombi umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo Colonel Nangaa. Izo mpapuro mpuzamahanga zisaba ko uzabona Nangaa ahantu ari hose azahita muta muri yombi mbere yo kumushyikiriza inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nangaa asanzwe aba muri Kivu y'Amajyaruguru w'inyeshyamba zo mu mutwe M23 ari mu bagize ihuriro FC zirwanira n'ingabo za leta ya Kongo. Nangaa yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi nyuma y'amasaha make yashyizeho abayobozi bashya b'intara Kivu y'Amajyaruguru barimo na guverineri wayo ndetse n'umujyi wa Goma kuri ubugenzurwa na M23. Uyu mugabo kandi we n'abandi bayobozi bakuru b'umutwe wa M23 basanzwe barakatiwe urwo gupfa nyuma yo guhamywa n'ibyaha bitandukanye. Usibye Nangaa kandi Kinshasa yakiriwe impapuro zo guta muri yombi Jean-Jacques Mamba wigeze kuba umudepite mbere yo guhuza imbaraga na FC muri Gashyantare umwaka ushize. Amahanga amaze igihe asaba ko intambara muri Kongo Kinshasa yahagarara, ndetse ubuperezida w'inama nkuru y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko yizeye ko inama igiye kubera i Dar es Salaam ku wa gatandatu hazaba ibiganiro byubaka kandi ko igisubizo kirambye ku mahoro mu karere kigomba kuboneka. Ni inama izahuza abategetsi ba EAC n'aba SADC ndetse ba Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bemeje ko bazitabira iyo nama. Ku wa mbere w'iki cyumweru Perezida William Utegeka Kenya yatangaje ko abategetsi barimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Kaguta Museveni wa Uganda, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Hassan Mohamud wa Somalia baziyongera kuri Tshisekedi na Paul Kagame bazitabira inama. Ni nyabije mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe abategetsi ba Tanzania bongereyeho umwaka umwe kugiye impunzi z'abarundi zagomba kumara kuko zimaze iminsi zisaba gutaha kuko amahoro yabonetse. Ukongerwa umwaka mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu ntara Kigoma kuje nyuma y'uruzinduko rw'abategetsi bakuru ba HCR bari kumwe n'abatanzania mu mpera z'ukwezi gushize. Abategetsi mu turere twa Kasulu ndetse na Kibondo babwiye abarundi bahunze muri 2015 ko amasengesho yabo yumviswe batakibirukanye muri uyu mwaka bari babaye nk'uwa nyuma muri Tanzania. Ikinyamakuru SOS Minekenswe ko ari inama yabereye mu Bujumbura umwaka ushize yahuje Tanzania, Burundi na HCR. Leta ndayishimiye iteguzwa ko igomba kwitegura kujyakira nibura impunzi 3000 buri kwezi zitahutse ziturutse muri Tanzania. Ikinyamakuru cyanditse ko impunzi z'abarundi ziruhukije bigaragara mu maso kandi ko bisa naho zatewe inkeke n'ibizakurikira nyuma y'umwaka zise yo guhumeka zahawe. Ikinyamakuru cyavuze ko mu bisa n'ibyatunguranye Bwana Sudi Mwakibasi usanzwe ari umunyabanga wa leta muri Tanzania ushinzwe impunzi ngo ahinduye imvugo yoroshya ibintu kuko asanzwe ari umuntu ngo wabwiraga amagambo yijiga gutwi impunzi z'abarundi. Ubu ngo yigize umwana mwiza atangira kwigira nk'umubyeyi ndetse ngo aratanga inama ku barundi. Amakuru ava mu nkambi za Nyarugusu na Nduta avuga ko abategetsi ba Gitega basabye impunzi guhitamo abantu bazajya bajya gusura igihugu bakazana amakuru agaragaza ko ibintu byifashe ku bashaka gutaha bajya mu ngo zabo. Abavugira mu matamatama ariko kandi bavuga ko badashaka kujya mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ubutegetsi bw'abadede bukiriho kuko
bukeka ko bwazabagirira nabi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banatwa perezida w'ishyaka Twahirwa Alliance bwana Ekuru Okote yavuze ko Rigathi Gachagua waza ari visi perezida akwiye gusaba imbabazi abanyakenya kuko ibyo anenga nyuma yo kwirukanwa k'uyu mwanya yabishimagizaga ubwo yarakiri nomero 2 mu gihugu. Uyu mugabo uyoboye ishyaka yabwiye Decision yita kwihindagurika rya Gachagua ubu watangiye kunenga ruto rishingiye gusaba kuba yarirukanwe ngo yataza kweguzwa bagisingiza ibyo yirirwagaya. Ekuru Okote yavuze ko Gachagua ashobora kuba afite ukuri mu byo avuga ariko nta wakwizera kubera ko igihe ari mu ntebe atigeze abivuga, bivuze ko ubwo ngo yirwaga abeshya abanyakenya kwe kubasaba imbabazi bitaye ibyo bigafatwa nk'amatakira ngo yi. Bwana Rigathi Gachagua yegujwe ku mwanya wa vice perezida asigaye anenga politiki za perezida William Ruto, ariko abakurikiranira hafi bera muri politiki ya Kenya bagaragaza ko ari uburakari kuko izo politiki nenga nawe yazigizemo uruhare mu gihe ari vice perezida. Iki kinyamakuru cyavuze ko hazaza ha Gachagua muri politiki yakiri mu cyeragati kuko ikirego gitesha agaciro yeguruzwa rye kikiri mu rukiko, kandi ko amategeko avuga ko umuntu wese uri mu butegetsi wegujwe muri Kenya amara nibura aba hanze y'ikibuga manda 2 no kuvuga imyaka 10 nta mwanya muri leta yemerewe guhabwa, cyane cyane imyanya isaba ko abantu batorwa.